Yes, hano nyambifurize igicamunsi kiza kugubwa neza, guhirwa aho muri hose. Birumvikana ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diporomasi. Tugiye kuba tubapudetinga mu bice bigiye bitandukanye, tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Ibintu byakomeje gukomera ariko kandi byakomeje kuzamba. Uvira ibintu byakaze, urugamba rwamaze gufata indi ntera mu bice bya za Karamabenge, ahitwa za Songo ndetse na za Kibindura. Turaje tubyinjiremo yenda tubive imuzi n'umuzingo, tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Abajenerali bakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bajyanwe muri gereza ya gisirikare, dosiye ikomeye igeretse ku mutekano w'igihugu. Nyamuneka ibyo ntibiri kugenda bibagerekwaho, turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'umuzingo. Muraza kunyemerera tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diporomasi. Abanyamurenge bafungiye i Karemi baratabariza imiryango mpuzamahanga kuko bakomeje kugenda bakorerwa ubugome bw'indengakamere, ariko kandi aba basirikare rwose ngo bakaba by'umwihariko barimo barabibakorera ari abasirikare bivugwa ko nyamuneka boherejwe na leta ya Tshisekedi kugira ngo n'ubundi bakomeje kugenda babagira nabi muri rusange. Ibyo byose rero tugiye kuba tubyinjiramo mu buryo bwihuse gatanu kuri gatanu. Nyamuneka ibintu byakaze. Yes, ibyo byose turaza kubyinjiramo, turaza kugaruka nyamuneka mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko hano za Minembwe tubapudetinge, tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Turaza kuba tubikumozaho tubiva imuzi n'umuzingo, ariko kandi turaza kuba babwira yuko nyamuneka imirwano ikomeye cyane iri kuvuza ubuhuha hagati ya Wazalendo na FARDC isubiranamo ryamaze kuba agateranzamba ka nyina wa nzamba. Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye, tugere tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemerera babwire yuko Goma AFC M23 yateguye umuhango wo gushyingura abaturage biciwe mu gitero cya drone nyuma y'ubunani. Turaza kuba tubikomozaho, turaza kubabwira yuko kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umunyapolitike Diango asanga raporo ya Loni igamije gukomeza intambara. Turaza kuba tugenderamo tubiva imuzi n'umuzingo, turaza kubabwira yuko nyamuneka ibintu byamaze gukomera. Nyamuneka impungenge za Loni zirashinja u Rwanda kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo ni impuguke za Loni bato zigera kuri 2 z'abakomando. Ese ibi niko bimeze bite? Turaza kubyinjiramo, ariko kandi abunganira General Yave barasanga urukiko rudafite ububasha bwo kumuburanisha. Turaza byose kuba tubyinjiranamo gatanu kuri gatanu, mete yari kugira ngo tuze kuba tugenda tubyinjiranamo. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande ry'umujyi wa Goma n'abarwanyi ba AFC M23 kuri tariki 27 z'ukwa mbere 2025 yavuze ko kandi umusirikare mukuru yagize uruhare mu kudindiza ndetse no kuremereza ibikorwa bya gisirikare byari bihuriyeho n'ingabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe SADC, iz'Uburundi ndetse n'imitwe ya Wazalendo. Yashinjije kandi abandi ofisiye bakuru bo muri FARDC barimo General Masuzu Pacifique, Brigadier General Olivier Kasita bakomoka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira uruhare by'umwihariko utaziguye. Murumba kandi yagaragaje ko kutumva impamvu abo ofisiye bakomeje kwisanzura mu mirimo yabo mu gihe nk'uko abivuga ngo bagombye kubazwa inshingano ku byo bashinzwe n'ubuyobozi bwa gisirikare. Hagati aho kandi Kinshasa hakomeje gufungwa abasirikare bakuru benshi barimo Lieutenant General Dieudonné Mupekeka Kimata, General Marcel Mbango Mashita, General Frank Numba ndetse n'uwari ushinzwe umutekano w'ingoro y'umukuru w'igihugu Brigadier General Eric Ruholembele ndetse na General Christian Chiwesongesha wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bose bari gushinjwa kugira umugambi wo gushaka kugira nabi ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse no kubuhirika. Wazalendo kandi ihamya yuko General Numba ndetse na General Chiwewe aribo bateguye umugambi wo gushaka gukuraho ubutegetsi buriho. Ni mu gihe kandi ivuga ko General Motupake na General Mbango
bose bafunzwe bazira ibyaha bitakozwe, bityo igasaba ko bahabwa ubutabera ndetse n'isuzuma ryambitse ry'imanza zabo. Ibi birego kandi n'uyu mwiryane byerekana ko ishusho y'igihugu kiri mu bibazo bikomeye mu by'umutekano ndetse n'imiyoborere, aho intambara iri ku rugamba isa nkaho iri kwerekeza by'umwihariko mu zindi ntera zikomeye cyane, ndetse bikavugwa ko mu gihe ibi byose bikomeje kugenda biba gutya, umutekano muke wakomeje kuzama ndetse ubwicanyi bugakomeza kugenda bufata intera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko kandi imiryango imaze iminsi ifungiye ahitwa Kalemi mu ntara ya Tanganyika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iratabaza isaba ubutabera ndetse n'ubutabazi bwihuse ibinyujije mu nzira zose zemewe n'amategeko imbere y'igihugu zinaniwe gutanga igisubizo ku kibazo cy'imfungwa ku kibazo cy'ifungwa ryabo. Amakuru aturuka muri iyo miryango avuga ko mu byumweru bibiri bishize aribwo aba bantu bafashwe n'ingabo za FARDC, bakaba barafashwe bazira gusa ko ari abatutsi, nta kindi cyaha bashinjwa. Muri abo bantu kandi harimo Mazimaka Sengoga ndetse n'abandi bagiye batandukanye, by'umwihariko bazira gusa uko ari abatutsi, nta kindi cyaha kandi bashinjwa. Muri abo barimo by'umwihariko n'abandi benshi bagiye batandukanye, abandi barimo Kalisa Ruhanya ndetse na Nyamuhoza n'abandi bafatiwe mu mujyi wa Kalemi, bose bakaba barafashwe bazira gusa ko bafite inkomoko by'umwihariko yo kuba ari abatutsi. Abagize imiryango rero by'umwihariko baganiriye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye basaba yuko bose bafungurwa, dore yuko amakuru avuga ko bafungiye za Kalemi. Ibi bikaba bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, ndetse umurenge bakaba bakomeje gusaba bavuga ko aba bafungurwa ibintu bikongera gusubira mu buryo. Bisa nkaho impande zombi zikomeje kugenda by'umwihariko nyamuneka zihura n'akaga gakomeye, by'umwihariko ibi bikaba bikomeje kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda atugeraho abyemeza. Ivumbi rikomeje gutumuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse ikibuga cy'imirwano nyamuneka gikomeje gucurikirwa kuri FARDC mu buryo navuga ko budasanzwe. Hari amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi akomeje kugenda tugeraho agaragaza ko urugamba uko byagenda kose rushobora kuza gufata. Amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza, nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho, kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano
w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere, cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko
ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze
bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo igihe kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF